بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين. أما بعد، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Inshallah, i-continue sing kita niyo in proper lecture sing kita niyo. Amuin napugtul kayo doon yaon pasal sin pag sambahayang. Bihaon marikita niyo pa al-jubran fil ibil. Al-jubran fil ibil. Atau walang sigkeba ng ulama impagtawag kanini al-farq. Atau kan al-jubran. In al-jubran, hukuman siya ini tanto sadya siya ha ibil. Tanto sadya siya ha unta. Indeng ha mga dagbus tibayhuan niya bang wayroon nakalawakan sin magzazakat amuin pangumulan ya'dilu ila anzala aw wa ma'ahu jubran. Idza lam yajid al-muzakki as-sinn al-matlub ya'dilu ila anzala wa ma'ahu jubran. Bang wayroon nakalawakan sin magzazakat bihay din tibayhuan niya. Wayroon nakalawakan niya bintu labun. Wayroon nakalawakan niya bintu labun. In bintu labun amo na inunta sumud na yung pangumulan niya pa 2 tahun pag-ubos tiawag siya bintu labun sabab hina niya dhatu labanin. Tiniya hina niya nagbi-breast feed atau kanaon gatas. Tiniaon anak. Bang wayroon nakalawakan kumawa na siya sin mababa dahil ha bintu labun amo na inuno. Ha? Bintu makhad. Wayroon na bintu labun kabakan niya matto na siya pa bintu makhad sar taon pag iyanon jubran. Makawa na to rin maana sin jubran. Atawakan indag bustibayhuan niya hikarwa wayroon kalawakan sin magzazakat ya'dilu ila a'la minhu wa ya'khud al-jubran aw wa ma'ahu jubran. Wayroon kalawakan niya bintu makhad saon siya bintu labun. Dain doon lumaton na siya matupa bintu labun sa magbayad siya jubran. In jubran 2 kambing atawakan 20 dirhaman. In jubran nagbayad na kau bintu makhad suwayra ko magbayad jubran. In jubran 2 kambing atawakan 20 dirhaman. In dirham iwan sin dinar isim makatukod bangon in dirham lam yuwarrithu dinaran wala dirhama. In dirham gold atau silver? Silver. In dirham silver. Hati niya bang wayroon nakabaakan mo biyasin nasabot tahain doon magbayad kau manjari mo siya bayaran 2 kambing pagubos bintu makhad sa upama ibansin atau akan magpi na kau 20 dirhaman. Hadlaw ini in sambi sinhambok silver equivalent niya per 31 pesos. Sulatan niyo bisurah. In 31 pesos equivalent to hangka gram sin silver. Hadlaw ini ha biyahon ko kayawa. In gold ha 24k pure gold. Bagtawa ko nini bang bahasa ta 24k uno Bulawan Katas. Bulawan Katas. Pure gold.
In hangka gram, 2,579. Kuha niya si Bangko Sentral. 2,579 adlaw ini. Pesos. Sayaw ka mo maino-ino, inusalon na to bihawon, dollar. In Qatar sin currencies, kakitaan nyo rin di, dollar. Kamu na yung mag-convert. Ibaita ko dyan kanina equation. Kamu na yung mag-convert. Tayo. Yari nakita nyo pa zakatun nakdain. Kaya baita tahain doon, ingganti sin per gram, ha silver, 31 pesos. 31 pesos. Rate ini, ha Bangko Sentral. In 2,579, amo in rates in gold 24 carats. Sababing gold, aon 24 carats, aon 22 carats, aon 18 carats, aon 21 carats, Bulawan Saudi, 18 carats, Bulawan Saudi, 22 Bulawan Sabah, 24, amo ng pagyanong pure gold. Sa wayro namin, way sa Bulawan namin, Bulawan pagsuton 24. So magkabagti-bagti na siya. Ha? Bialaw mo kaingatan mo yung gold. Ha? Aon 14 carats, aon 10 carats, amo ng Bangkok, Thailand, kuan na siya. Di alamuran na to siya, bukon na siya. Hati niya, bukon na siya pure. Tay. Yari nakita niyo zakatun naqdain wa ma yaqumu maqamahuma. In naqdain amuna in Bulawan iban sin pilak. Bang bihay ini pagzakat kaniya. Wa ma yaqumu maqamahuma min al-umalat al-waraqiyya. In Bulawan iban sin pilak, iban sin amuin bang uno isab currencies kabayaan mo. Bang on dollar account mo, bang on Singaporean account mo, bang on account mo BDO, bang on account mo behini, amo na inin zakat, hindo tanabihaon. So, daili imana to sin nakdaan, ma'nan nakdain amo na in ad-dhahab. In dhahab amo na in gold. Tumtuman yung dihil ko kanyo ha? Adlaw ini, tumtuman yung dihil ko kanyo. Amo in prices in gold per gram iwan sin pilak, silver. Nakawa nyo ra, tawa balikan ko. Nakawa na? Nakawaihan nakawa, kausukan biya magtango adjaw yan. Ha? Tuhan nakawa na? Insyaallah. Search nyo man ka na kan. Tayo. Al-umalat, al-waraqiyya, al-mutadawala. Amuin, currency hawla. Fil waqtil hadir. Amuin hawaktu hadir, yari bihaon. Sabab, aun nakauna, time nakauna, in currencies nila, batu sa jabihan. Long nim batu ini benin halra. Na in zakatan tamin currencies tabihaon, amuin sin tahadlaw ini. Bang pila in sin tahadlaw ini. Tayo. Yari sabin syurut. Subay ni sulat. Number 1, in syurut niya, bulughun nisab. Ibay taramang pilain arta manjari mo unuhun manjari mo zakatan. Ikarwa mudiyul haul, subay mabut hang katahun. Ikatu tamamul milk, subay yaun halawm likusan mo, yaun halawm sin account mo, subay mo kapagbayaan insin. Bang insin di mo kapagbayaan, bukon kay mo. Sabab in milkiya la tastaqir. In pangartaan mo yaon, di mo kapagbayaan, bukon halawm likusan mo. Bukon siya mustaqir. Nauno in miqdar, sin zakat, sin magzazakat. 2.5%. 2.5%. Ini ma'ruf ka to no, 2.5%. 2.5%. Yan equation. In nisabud dhahab, in pangartaan, subay siya mabut 20 mithqalan. Subay siya mabut 20 mithqal. Uno in 20 mithqal, 85 grams. Tiyak dir si mga ulama, in subay mabut in Bulawan mo
kawaluan taglima. Tumtumunta. Bang akong bulawan ko kawaluan tagupat? Di manjari. Akong bulawan ko kawaluan taglima tunga. Akong tunga simbulawan? Ahon. Kawaluan taglima 0.5 manjari. Kawaluan taglima 0.1 manjari. Kawaluan tagupat 0.9 di manjari. Kawaluan tag siyam 0.9999 manjari. Mang mo round off. Bila na? 85. Sabab on rounding off. Manjari mo siya round off. Tayo. Bang aon 85 grams mo. Bang aon 85 grams mo. In 85 grams, adit na kita magkuhansin niya. Mari na kita pa nisabul fiddah. Amuin nisab sin silver. Mangpilain zakatan mo. Ahadith khamsatu awaqin. Kaibanan pagbas naman dyan siya khamsatu uwaqin awqiyah. Equivalent niya pa 200 dirham. In 200 dirham bang say grams 590 595. Mari na kita pa tariqat sin pagzakat sin bulawan pabulawan. Zakat tan mo in bulawan ini pagzakat mo no? Bulawan day sab. Magzakat ka sin ini zakat mo? Sin. Manjari in bulawan zakatan mo siya sin. Bulawan zakatan mo siya sin pagkahinya bulawan manjari. Bulawan zakatan mo siya pilak di manjari. Sabab maita. Sabab bukon na siya hang kasibo. Bukon na hang kaama. Balikan ko. Bulawan zakatan mo bulawan Khalid manjari. Bulawan zakatan mo sin Khalid manjari. Bulawan zakatan mo pilak di na manjari. Pilak silver. In bulawan zakatan mo silver di manjari. Sabab bukon hang kaama. Inama hibulawan hibulawan. Di mag inama hi Pedro hi Pedro. Inama hi Pedro hi Juan. Ha? Di manjari in di manjari zakatan mo balikan in bulawan zakatan mo siya silver di manjari. Bulawan zakatan mo siya sinta manjari. Bulawan zakatan mo sim pagkahinya bulawan manjari. Okay. Formula sulatan niyo. Kawaluan tag 5 grams i-times mo siya paamuin price niya haadlaw yaon. Al-zahab 85 graman. I-times mo siya darb si'ru al-zahab al-khalis yawma wujub az-zakah. English ko. In 85 grams i-times mo siya pa amo in price sin 24 karat sa adlaw yaon. So hinduan ta kamo isab bang siya 18 carats bang siya 22 carats insyaallah maluhay rin yung mga sila mathematician. Bang wayron kamo piyagpala si mathematics wa ma alaykum illa sabar. Wa ma alaykum illa sabar. Tayo. In fidda 595 grams. I-times mo siya pa si'ru al-fiddati al-khalisati yawma wujub az-zakah.
In 595, i-times mo siya pa amo in price sin silver ha adlaw yaw na pagsasakat mo. Amo na yan tuwing zakat niya. Dihimil kita example. Di Omar, aon siya 200 grams. Deng ha bulawan. 200 grams bulawan. Mapatot na siya zakatan? In jawab, naam. Sabab, inakita ka ina 85 grams. 85 grams. 85 grams. Zakatan na siya. So, hindi, 5 na. Aun sa upama, hi Alimar, aun sa 84.9 grams. Mabaya niya zakatan. Jari? Aun din ang mga ulama nagiyan, naam. Sa bang taakaronin syara, di siya man jari. Sabab 85 is 85. 85 is 85. 300 grams, 5 na siya rin sinha, 85. So, minadlaha bil khalis, dahil ha 24 carats. Di ka man dyan magzakat 18 carats in kawaon mo. Akita ka inawayron bilang magtaktik sa pag-aakama. Law mo 18 carats mababa. Sa aon ni sabtarikat bang bihay din mo maka impurities in 18 carats, makawa mo inamuin pure gold deng 18 carats, siya itatara. So bihay din bang hi Omar, mabaya siya magzakat sin 300 grams. 24 carats niya yaon. Miyabot na ang katahon, wahala alayhi al-hawl. Uno, takazakat siya, in jawab, naam. Miyabot in nisab, yaon halawm 5 niya, miyabot ang katahon. Miyabot ang katahon. In tarikat, simpag zakat niya, muna-muna mangkaw mabaya, zakatan mo imbulawan, pabulawan, maluhay. In 300 grams siya, 2 times yung sadya siya pa 2.5%. Ataw, abang kumalis na mag-times pa 2.5%, matod pa pudyoton mo, i-divide mo siya pa 40, sibo na. Sababin 2.5, diara ko sin nag-times, times 2.5 divided by 100. Bang mo siya ito i-convert, i-diretso mo na siya, i-divide mo siya pa, no? Pa 40. In guwa ya to 7.5 grams, amon niya to in zakat mo pabulawan. Mangkaw mabaya bulawan, zakatan mo pabulawan, in guwa niya 7.5 grams in zakat sin pila? Sin 200 grams. Bangaon upat na katos. Bangaon upat na katos pila? Aha, pasapatan. Isim makasambag 10. Bangaon 500. Allahu Akbar. Yan tiadji mathematician. 12.5. Bangaon 600. 15. Jakay niyo in equation. Mga subo kita kana-kana. Sabutun tarayat to. Kausukan, wag kayong magpapatalo sa mga kababaihan. Ar-rijalu qawwamuna ala an-nisa. Malakum ya rijal. May taka mo nagparawag na mga kababayan na mathematics. Tayo. Di ka mabaya zakat kanya bulawan. Kabayaan mo sin, tuan. Zakatan mo in 300 grams, hikuha mo sin. Diyan yung pagzakat. Simple. In 300 grams, i-times mo siya pa price. Hindi. In price hindi $42.54. Bihaon into i-times mo in 85, 300 times 2,579. Pila? 773,700.
Ini assuming lang na mo sin last time 42.54. So ra hindi mag-assume ka in 300 grams hawak tuman ka nag zakat na 42.54. So amo niniin pure gold price niya hadlaw nagzakat ka. Pag ubos equivalent niya pa 12,612 dollar. In dollar bihaon 51 times nyo kuno. Ato kan manjari ka mo dumayrik 300 times 2,579. 300 times 2,570 pila? 79. Sulatan nyo Khalid, sulatan 700,000 73,700. Right? Amun nyatuin sin zakatan mo. So rendi magkalakihan ka i-divide mo siya pa 2.5 per i-times mo siya pa 2.5% ataw i-divide mo na siya pa 40. Bangsaw pa may new salta 773,700 divide mo pa 40. In zakat mo 19,342. Bang new salta dollar ini 12,612 $315.3. Dahil balikan ko. Kabayaan mo, ikuha aming pangartaan mo, bukon na siya Bulawan. Sa babang Bulawan, maluhay, 7.5 grams da. Mabaya kaw, sin 9 hitukbal mo. Yari in equation sin. First is, i-Omar, aun na siya 300 grams. In 300 grams, i-times mo siya pa, price, amoy na adlaw yaon. Uno, price sa tabo, bukon. Price sa kid, tuan pila sin price mo. Nalong si mga sa museum, mga ibulaw na tuan, bukon. Asubuhon mo, in bangko. Mag-research ka ha, internet. Matawad da website pagpangasubuhan. Matawad da website. Ha? So long ta, let's i-assume ta in price ta $42.54. So in 42.54 kuan siya ni 24 carats gold. Tinya pure. Equivalent siya pa 12,612. In 12,612 in siya ini i-divide mo pa 40 at tawakan ni times mo pa 2.5%. In equivalent sin hisaka mo $315.3. Checkan nyo kuno, correct na? Checkan nyo. Oy boys, on cellphone nyo, checkan nyo. Correct na? Correct na? Correct na. So in 315.3 times 51, 315.3 times 51 pila? 16,080 bangha dollars. Sa inyo, nag-assume lang kita. Assuming ta 42.54. Nakawa niyo na? Nakawa? Nakawa na? Way bilang uyum-uyum. Nakawa na? Type. Mari kita pa 18 carats. 18 carats. Aun Bulawan ta 18 carats. First, kitaon mo na amang bidin ko mag
kawa sin amuin purity atau kan hinangon mo siya 24 karat. Suwaya tumay ng bihat to. Maluhay rin equation, memorization na dyan. 300 kain na 300 grams. I-times mo siya pa 18. Sabab 18 carats. Kati ko no, 300 times 18, 5,000, 350. 5,300? 5,000, 4,000? 5,400 divided by 24. Pila? So inhikuha mo, amunin pure, dakuman nakapinsin, halom sin 300 grams bang 18 karat. Nakawa niyo. So rin nun ako mag-start. At 225, amo na yun yung pure gold, kaya siya rin ha 18K. Sabi ni 18K, banga magbubulawan, aon na lamod niya. Sa gold da siya, bulawan da, sa aon lamod niya. So rin doon na mag-start. Instead of 300 grams, yari ra ko man nakapin kayo mo, 225 grams. Na, ikuan nyo na ito pa equation. Kawa niyo? On the question, 5 huggers, 5 boys. Okay. Let's say, mamaya ka in tarikat ikraz zakah min al-dhahab. Mamaya mo siya zakatan padahab. Biatura, 225. Instead, 300. May nang dakuman siya, 225. I-times mo siya pa 2.5 over 100. Bali 2.5%. At tawa ka ni-divide mo siya. Same da. Tawa ka ni-divide mo siya pa 40. Kita ba? 225 divided by 40. 5.625. 5. Sibo da. Times mo siya. 225 times 2.5 divided by 100. Gumawa da. 5.625. Di na kamuliuhan na mathematics. Ha? Di na kamuliuhan na mathematics. Beto rin 24 carats, 21. Bangon 300 grams mo, i-times mo pa 21, divided by 24, in-equivalent niya, to in-equals niya, amo na yan to amo in pure gold. Pagubos in pure gold, 22 biyato ra, mang biyay din magkawa ka niya, 300, so pama 300, times 22, divided by 24, 275 grams na kumanin pure gold mo. 275 grams na kumanin pure gold mo. Tumtuman niyo, sulatan niyo, on pa nga sugo ha. Mari kita pa fidda. Isim makatumtum kanyo sing grams bang pilain, zakatan in fidda. 31, isyo pa. 595 grams. In 31, price niya adlaw ini, 31 pesos. Then, dinagusal kita dollar. So, 2,900. Aun na zakat? Aun. Sababi na kita, 595 grams bang silver. Wajib na kayo yung zakatan siya. Nayari limiyo atau aki mo lang? Limiyo. So, 2,900 min al-fidda hinuruddin ahon siya 2,900. Pagubos wahala alayhi al-hawl, miabot na ang katahon, bihay din siya magsaka. Maluhay 2,900 i-times pa 2.5 over 100 atau kan 2,900 divided by 40. Amo na yun in zaka niya. Ang bihay din tariqatu ikhraj az-zaka naqdan. Bihay din tariqat mag-ikhraj ko sin zaka sin inikuha mo. Maliso na ka bang pilak bang amin silver kabayan mo sin na. In estimation na mo nakataas. In estimate na mo ang kagram sin silver $5.57. Sa inakita kain na 31 pesos. 31 pesos times 2,900, 89,900.
Bangaon na 89,100 mo. Silver, wajib na kayo mo ingguan siya zaka. Wajib na kayo mo ingguan siya zaka. 16 sabay ta times yung 5.57 times 2,900 grams. In 2,900 grams amuin silver hinurod din. Let's assume in adlaw ini 5.57 dollars in price in silver timaas. I-times mo yaon equals niya 16,153 dollars. Times nyo daw 2,900 times 5.57 $16,153. Pagkawa mo si $16,153, i-times mo siya pa 2.5% atawa ka ni-divide mo siya pa 40, the same in equation niya, gumawa na siya. In answer niya, $403.8. $403.8. Mari nakita pa tariqat sin hisab an-naqdain atau al-awraq an-naqdiyah. Sin maluway rin ini nakawata na kayo ng equation. Ibakar aon siya $4,500. Miabot na. Pagubos miabot hang katahon. Miabot hang katahon. Pagubos pagabot hang katahon yaon halawm likusan ni insin. Yaon halawm account niya, yaon halawm vault niya, yaon halawm si lima niya. Pagubos biyay ng problema siya bang biyay din impagzaka. Long time pagzaka bang mo siya hitindog habulawan insin sababin sin in currency stay ni sunon manjari mo siya itindog ha silver, manjari mo siya itindog ha bulawan. Bangunuin mas labi marayaw ha miskin, ha fakir, iban sinwalo yato, ito yung kawaon mo. So mas hikarayaw kanya bang mo siya tindog ha kawaon mo in bulawan. So rit 2 times mo siya pa bulawan. Tiniyamataw rin makawa niya. Bang so matimaas in price in silver deng ha gold. Uning kawaon. Bang so matimaas in price in silver deng ha gold. Uning kawaon? Silver. Sabab mayta, sababin silver, labi siya marayaw hipagzakat sabab sim mataas. Balikan. In gold, bihaon, in gold, labi siya mataas din nga silver. Bihaon. So, on time, di mabay pila tahon, ha market, di takayngatan, di maas bigla in silver din ha gold. So, pagtaas in silver din ha gold, uning kawaon, silver. Mayta, sabab sin labi mataas in zakat sin silver din ha gold. Right. 85 grams. Bang mo siya times in equivalent niya pa 42.04 amin assuming takai na per gram mga dollar 3,573. 3,573. So in sinhi bakar miabot siya pa 4,500. Labi-labihan siya ring sin 3,573. In 4,500 i-times mo siya pa 2.5% at awakan ba yung mo sin 2.5%. Equivalent niya $112.5. Bang mo siya i-divide pa 40, gumawa na sa $112.5. Sibo. Nakawa niyo? Sibo. Bang isabi tindog mo siya silver,
Tinasil, price in silver yung kaon mo. 595. Nag-assume kita kain na $5.07 in $339.5 amo na yatuin in zakatan. Nalabi-labi yan sin niya $4,500. So i-times niyo atau akan i-divide niyo pa 40 amo na yatuin zakat niya. Nakawa? Ha? Nakita nyo kung na bang haunin marayon zakat, haunin mataas. Na rin doon, amo na yan in kitaon niyo. Bang haunuin labi marayaw, silver na katawa, gold. Amo niyan yung pagyanon. Nakawa niyo, buko nat sa upat tumasin price. Dahil doon, dahil sa kitaon niyo, lilingon niyo. Dahil doon yung marayaw, silver atawa. Ha? Kita nyo kuno, silver atawa? In gold, 112.5. In silver, $237. Ulit mataas. Ibang ako gold. Bang ako gold. Bang ako gold. Nag-intifak na ka mo silver? Bang ako gold. Nag-intifak na ka mo silver? Tuan? Silver na. Silver. So rin doon, itindog minsin mo ha silver. Nakawan yung pagbasaon ko at itindog. Di maana, kawaon mo, then doon, sabab mayta, labi maka benefits in zasakatan mo, bang price in silver in, o sabi mo. Kawan niyo? Sa bang ako gold. Atau silver, silver. Allahu Akbar.